nondu wa situation ila winayo kile binda ngai ena ndeto ni kondu wa situation ila wisilite. Amen. Githe na withi ya wakwiwa wasya wangai na kumana. Hallelujah. Na ndana mbosoma ngai ngumutanga siakana tunai nendao banga crusade moyo wake libaya musikwitu bandu beto anza atani boki wanzani cha primary tukethia na crusade matuku meongweli na thimwe na meongweli na tatu mamui wa katatu kondu wa kinjinji chakwa na nina muthocha na muingo atakuoko na atumio kukwenyu andu mama saa kuna noka na ala hiyo nduma na kwa nisi yoke ngatabio nduma kwa kindu dia atavanye kinjinji kiu kitu mutheno nomwe mikutano ila yonde nikita basa na kuma mwako uchambia kayambililio nena nakwa in fact na mwako utathelete nikana withie ninatoa crusade musi ndiye sinundu wa chau lakini nisi kielelo changa inikisio. Amen. Kwa ndiwa mombitia mboya nenyu mwiboya esi crusade tiesu ndiya munenga wea. Bado tuyo kila chapter ni cha ukituma maisha ma mundu kana mipango ya mundu itaila na wachuma muthelu tunasisi kindu kima kita wakwiwa wasya wangai anena naku. Amen. Na yu umundi twethi kunene ya kindu kita wa nundu kwigwa wasya wangai ngai no anene audibly no anene awasya munene okegwa. Amen. Ngai no anene kwisila ndetoni yake ngai no anene kwisila situation na ngai no nena na wasya wango ya mundu itawa through conscious na yu nienda kunene ya umundi yulu wa kwathikia ngai kumwigwa ngai kwisila wasya wango yaku. Amen. Kumumana mwiyai na kuosa wathimo kana kuongeleka kwisila kwigwa wasya wangai akana kumwigwa ngai kwisila wasya wango. Amen. Ivuku ni asumbo wa akeli kilungu chaka na kuambia musoa wa 16 kubika musoa wa 37 hata emwe Yesu tuinenea yulu wa kwigwa wasya kumumana ngai kana kwathikia ngai kwisila wasya waku wango. Amen. Or obeying God, understanding God through your conscience. Ukethia ngai anenania naku kwisila wasyani wango anena naku kwisila kiswanioni chaku nundu ngai notonyonena naku kwisila kilikoni chaku no anene naku kwisila wasyani wango ngai no anene na mundu kwisila ndetoni yake ngai no anene na mundu kwisila omundu niungi ngai no anene na mundu kwisila mawidi ululuko na ngai no anene na mundu na wasya munene ukewa nesapyo au tabia ninye Yehova ngai. Hallelujah. Na wona Yehova ambia kunena ni anaku bai mundu withi ya wanotonyi wa unyuba ngai aileonena naku ata ndumu lasmithia mwiyai undu wa ileonena naku muthenyomwe akinena na Mose amwiye tabia na Maisraeli ati nga mwiwi ati ola nienda kuiwi ati ngona ni amatei makwa kwa ula ngwenda. Amen. Na amwiye tabia na Maisraeli maundu ala mabuani ibuko ya kutunga kwa mio kilungu cha miongwelea kenda mswa miongwelea kenda tabia na Maisraeli kana maundu ala mabuani ni mo na siana sho hindi ala matema buani ni makwa nye Yehova ngai na kuongai endo nena na mundu he owns the power and the authority yani ngai ni wawithia wanapinya na hukumu wa utwa enena na akuata na itu tuina mwanya kana na itu nitwa ile kumanda muno na kumana we Yehova ngai akinena naku anena
mundu onomwithio wasua utanena wanake ni ngai kandungilile payi mundu onomwe paithio wasua ngai utanena nake wi mutangie note mutangie nundu ngai watekie responsibility ya usubi ya thayula wekiye ndini waku kubikelo kakwa ngai atua anena na ngai atua atumana ona kauma nomwe munyanya wa Yobu anenie ashebku ni Yobu kilungu cha 33 musawe 13 uthea ngitu asha nundu ngai nunena ibinda theambe ona yakeli ona kaumundu ndewa. Hallelujah. Asha ngai nunena asha ngai nunena na mundu musawe 14 ila to muito wa mukia mundu ilokomete kitandani nunena na mundu kuisila mawoni akanena na kendotoni nikanaka ni mundu na umwepusha na kiburi kanana kiku ngai nunena. Haleluya. Indi kindu kila chumuki katika mawasya maingi vitu ni kuelewa wasya wa ngai. In fact pe makanisa with ya kumo pastor kano minister kada kumo bishop paye mundu wese wasya wangai imomba na kanisa kabisa yani kanoma nyikindu kile yake kale muno nangi mambililie matiwa wasya wangai lakini mabika pando nundu oso yangai na nundu wa kwenda nai na nundu wa kwenda faidolo kwati kanandu maithu kumangai maumansiani shangai ama ungamaka silani ko tandithia. Haleluya. Ukethia kiliko cha mundu kiwa wasya wa mangotele kiwa wasya wa mbesa kiwa wasya wa ng'ombe kiwa wasya wa mbui na malondu kiwa wasya wa mali na ithekaila wanewe na shirika ukithiwa kiwa wasya wa ngai na wona andu mekalaba sana ngai pesi ndo shede ya wana mo ibukuni ya Samuel kilungu cha 3 maandiko masya na kamwana Samuel kathuku mambe wa ngai na kamini mbe wa ngai na Samuel aende na kumini mbe wa ngai hata mwe Yesu wethia akimini mbe wa ngai Samuel ndesi wasya wa ngai lakini nukuthuku mangai. Haleluya. Nukutethia uya wa mwiyai lakini wasya mwinde kitata ndawisi na Samueli ekala na athukuma mwina muthinyo mangai amwa kunena nake audibly na amwita Samueli ila amwitie asemba ndabalabeli ayamwe bwana wakwa ni wambita amwendi na kwita shoko kakome ashoka ngai amwita yakeli amwita ya katatu ila waendie Eli alilikanethia atiye ngai anena. Haleluya. Eli ayabikie bandu kethia ona ngai akinena na mundu ungi ndamana nundu tapasha tamuthukumi wa ngai tamutabani obomu sio Yehova ngai akinena na mushirika waku ila mushirika okunenwe ni ngai tamuthukumi wa ngai na the representative wa ngai mwana usu kunenwa nake ni ngai kibedi chunenwe ni ngai mutume usu kunenwe ni ngai mwana ke usu kunenwe ni ngai oka kwaku ni waile kwithia wisi wasya wa ngai unless metho maku maende na oyambindu undu metho mabeba na kiliko chabe baikisa mbindu undu Eli maandiko masya metho maima kweto ya mbindu ukethia ndewa wasya wa ngai mituke ya katatu ya kamwana akwitengi mwe Yoba nena na kumudhukumi waku nunu kwigwa. Haleluya. Lilikana kana Yehova ngai wanena. Amen. Ni boya mwiyai autethie wikale yungu wa muthukumi wake ukwaliulia wasya wa ngai akautabiondu Yehova ngai witikawa akautabiondu mundu witika ngai pai muthukumi wa ngai wetawa Elisha na maandiko masya na Elisha muthenomwe athea na iyabika kwa mundu muka wetawa Mushinemu. Haleluya. Abika kwa Ashunamite na tembete na lelo ayuthukuma ngai ayutabani obo wa ngai kana atwa ripoti ya ngai kana athiutethi andu mangai alamenda kuigwa wasya wa ngai na muthukumi wa ngai ila waendia bikabau maandiko
maandiko masha bai kibeti kimo cha ikidhui bai mutumio mwa wa imali bai mundu wa imwadhime andu maina mali yo andu maina miunda yo andu mekala kati wa andu mo na andu maina shindu nyingi lakini andu ama bwao matia ina mwana mayai makwa tosha waivu mundu mukamukiwa ngai utaina mwana mutumia wa mwendete ngai na wadhikia wa shewa ngai lakini matia ina mwana na maingungu na mudhonyoma maandiko masha ile Elisha wabitilabo aendete kulotu mitwe ni ngai mamoswa mudhingisha ni nula wa shewa ngo ila yoba ngai wendo kuikia shama wenda kukukilia wenda kuadhima mushi waku wenda kunenga sindu yote na sho nunena na wa shewa ngo nola mama akashia shemudhukumi wangaye akone Elisha habitadi akaundumu na Elisha akabitenge akenuka na mudhenyoma maandiko masha ula mama ayaunga maleluni na mudhingishi Elisha mwya tafadhali ningu kuisuba likaba hako akoye nonyo no chende ya nasabali wasyawa mumo kuitana ninguwiwa ukimbi tamuno koni yakwa nethani wiwibyo dikamutia mobosya wakwa iningudi kwa Yesu ningudi nobowe iningudi kwa Yesu ningudi nobowe mama wethia pekindu kiumusukuma utakisi pekindu kiumwia muthukumi wa ngai ndaile ukabandu wani ito nanza na isi okananza nduwa yonde pai mundu waina concern na Elisa pengine ona mamuita ukiama betangie mathina momo nyamomo lakini wai mundu waunga Elisa isa chau anusa chau oka hata na henuka hata. Amen. Hallelujah. We eki hata ebu ika hata akoma aba babuana hata. Hii satani endao kumina kusieme omwe yangai akuya uvalue tamanduni demonic kwithia no kithio lakini icha masatani ona kiingwa kaumundu kebo kana kaungai satani okuya ndo ileo no ukomo cia ndo ileo na ukomo wa cia imaku. Amen. No gwe kithio kitwa akamba shut up, are you mad, are you stupid? Kithio kitwa akamba bayi mwana wa ileo no ukomo wethe na inyake bala makoma. Satani enda kuumina na kiumo akuweka nduka kuni nduka asisi kitanda cha asimaku wethie makoma abandu bathuku na kuikoma bandu basio undu ila mabibili twimbwa kana kitanda cha tulikie mubaka kilikinyithitwe mabia ngaliko emwe ani kwithia una mwenyu makoma kitanda site imwe kiyitwa kikinyite mabia nako ka mattress katilikie oila corona yoka 2019 katilikanila katikati kana kwithia ba katikati isangen kakeana ba katikati keana wime wa mbaka ani yote athikinesi ya kama mattress ka una mwenu yana wime wa mbaka na akuwa na muthukumi waku ndakomea ka mattress ka iliu mbilu ni ya ndia ilo ni kuona ukomo wa shima kwa yuwithi ya satani ya umanzi ya kuumina undu ila makomete ya mathinu ngai yetu ni asisia haikuli yenye ndi kuathimite
unia una mwenu me una mau me ukoma bandu bathukitio na winotonyi you we expect na kiwi kindu okay na andu acio kuonze me kwa mbangu nundu kuti kunena ikwa mbanga acio onze kueme kwa mbangu mushe yawa withienda umala imaendo mo sabauba bawiki ukomoni mamutwa sibitali amen na akabinyi konethia ni au na wimwitu no kethia pai mundu wone ko muthambia ukitobinga kiliko no muthambia newe yes na wi mwanake undu inyaku wano kethia payone kama mundu onomo muchenji ngua kano mwiki ngua kano muthambia ubinga akiliko no muthambia kwa satani alika na ubike okomoni wo lakini ngai inaena ndobika so twina responsibility keep it chucha muya esilaba uye no inywa na muthukumi wa ngai alike Elisa aya na anywa na maandiko mashana kwetho kile bindo kandwali with the you budget Elijah ya uya ni ateki wa kero Elijah ndauka kaundu munaka shoka ni kwithia ni wenda ndai na bandu koma na ndai no otonyi na andu awa undumia no mamona auka na pengine omea ni mina Twailo mina sabi saa 10 ni kanani ambate nisioke na withi apai mundu onomwe ukwenda usambate nisu haleluya diamwete muyo wakwanya diamu ya matuku mwazi miongweli adhimwe na miongweli nele no matuku miongweli adhimwe miongweli nele weekend isu ya muyo wa katatu gethia na crusade baya musiku itu nzatani na ngalama yayo ndithio wa ngili manana isu na wetu imwathucha mitwebyo na no tukathi ona wale okwicha kuoko boe ngai no kwete andu angimecha ondo paikindu cha thamana mbe wa ngai tathayo yube mundu ogwe ngili manana acia muisuti mbesa ciele kuwa kitheka esuti plot ngima ndunona andu mekwaka plot no kwithia cikala mbubue tekondo kuigwa kazite mkinio kwa mbangu uyaka plot ciakwa nyumba cietina no kwithia resident maiba rent ala mekala hapo kuthi mbubu iko mabo mukoka weekend otuta tumito tatu twa mbubu wa mbubu na nduikia wa mundani lakini ndo spendi nundu wo sumbi paka emakuithi wana faida haleluya na itukite na tuile yauka mateni mamwie kuka kweju by discussion no tukie ituetete obo musho amwe Yesu itukite otabania pauza atani paukwito ba oilika kwa mushoka munyambu geitini baibo tukwitha atwabete njukwa alama kwenda oboya maboya alama kwenda kuoa muowe alafu kiuthembe ukana ulayo bangai nukanguthula ulote ngai amen nye ndio kubata kuika maundu magu ala wika ona no ukioke kalonzu kiwanzani chuke thio kirita bote ngwa kuma saa 10 nilizia we omba kakioko no wike undu kwena ndo kuko umio obomi bizi anu mona ama ita kindu kinene andu mao ana mai ayuka ngeitini ya ulika kwa gweme aba so we free ondo mukwenda kuika na itu tuoka ondo tuoka na Jehova na itu tu free tuikane na gundo tukwenda na Elisha aneo bandu ba ukoma na Elisha ngo yake ya mugo na muthenomwe na saizunde weka na ndweli kuwi andweli na ni aume na nduingwa kana na wina muimeu na maendea na mamusu Elijah nde na uya iyo aso tushoke bwitina ona bata wa mundu wangaini wale kwithia na bandu kukoma na aibala be muse wake mume na amwe mundu ni ngwona ni mukiwa ni mulunga lu ni mukiwa ngai ni muthukumi wa ngai waguo aipasi is a holy man of God kusini mundu ukoneno nake ni ngai kwisila wasia wango na haya mume niona tumwakie kasumba baya yulu wa nyumba yitu yue ambe okukulie kulio hethia miaka esu Elisa watabanasia
Israeli no maka ngoloba we wona tameba dia me akezio mezuno maka ngoloba we na dia Yesu isiawa meka out zero grazing no na kwenyu ndesa ubika ono mundu mwenda obo ng'ombe idekani ona mwezo manya value ya utilia ng'ombe nekimwete lakini ebindesu ningi kana kama mami twe mubalatini bala ng'ombe sheki wa with you ona me wa 2000 years ago no makuna zero grazing no kwenyu nduani ona be mundu umisi mwasomithizwi mwalimu muzoma agriculture na mwatie mwalimu mwatie bukuni ya skulu na mwenuka na alamu teka agriculture mu primary mwezi chuni chao alama na okiekuika masomo atano ili tuweka masomo Mwanza na ukwidi ya monze mede ya masomo 10 ya meana ni 13 kana imeana nuke kanjie CRE geography history civics Christian education nuke ka art and craft nuke ka home science business education twakoneza jo ya mwingi muno masomo ana metungia ni wabandu bamwe na twayumi sijo muona twithi abinya kuthono kazindu ici kwitwa Gen Z uguthia kindu tikiicha somie lakini kitulite kina degree lakini kiisa kuumana anambe okani akamba ando ala mukengana mu content creators na kila muika kinene kwa social media ni kuumana asinduila ni uthati onekana metho ni mamu na metho ni mangai itiwe wambe umanya kindu juga na kithi ya wabo kitua hapo lakini pes shindu si yawa ibwikawa mumanga nilongo na mukumanga na ku ayuke the isifa ya mundu akathi wa fulani akumea mundu akwata nzi kaimukani bau kamba omituki pesa obwa andu nundu wa numa noisu alange musembe mwenu kekula kuya mwenu ba etelo na ndiku ebindasa kuma umundi peobwa mundu meaketethio wa 20 mundu wa kumana isi kabulika ketu wakambio mia tutondole wendo manya kabulika haika ketuwa na wana kambio mia tutondole kama nzie ndawa na ndiamu manzi ya ndawa ndiyo niye muhimi ya tutondole na wainuka kuya kuitu mazi ya idho eka ivenezi ya kithiyani kana kilani kithia kana muthia ni muti wimiwa mingi muno ndu venezia bugu ka mote mwitho na ingona metho makamba makwetwa venezia malani venia ndu kwenda kathi watu newe sifa sionthe umana ukumana kindu na kutetema ndu uwe we mwana muka niwe ndi master wa kumana kana uwe mundu umeiwese kumana umana very soon besawa mundu alange mambe uma TikTok bainda ya bayi ukumba bayi maturity numanoni na mama nena na mume maki Elisa na Elisa mambe yoko na niko basi muthe nomwe Elisa eta muthukumi wake Geasi amuyai mama u atutethetie muno akatunenga chauya na akatunenga bandu ba ukoma na amuya na mama u atonya ikwa hata yani muthukumi wangai akitwa wethia endomanya mamu atonya ithi wanapata mwao utonyo ndili wanagu yani akatungi wa mubea amen nila atabishenge Geasi amuya kumela tuokieba diabo na mwana na mutumia wake betikini mkuu haleluya Geasi Elisa nye baadi hapo na mwana kumela tuokie musio na mamonda ashaboyewe na ndeba tonenga na atunenga ichauya akatunenga ukomo
kwethia we Elisa imabikie mathumu abo asiendo mwite ela mundu mukamusune mwokionga mambe we Elisa. Elisa amwiye ibindani tayi mwaka ukite ukethwa na mwana mokoni maku nola mwana muka amwia mundu wa Ngai ndukatate kutabia muthukumi waku ubungu amwia baitonyeka we kukwata mwana musunami wethia ashawe mwene iwesikita kwata mwana. Amen. Kitumi kila chatuma kibetiki kithia shua kikwata kana Biblia ndia record. Hallelujah. Ibatonye ko kethia mamo aina madina mama umbile. Hallelujah. Ukethia ina madina mama umbile kano kethia uterus yake ya madina kano kethia ashetwe ngungu kethia endete hospitali yake wanda itaba aina itumi kamili shakana ndakwata mwana kano kethia mamo aitaba mabuma yitika kano kethia mamo asiashana na ikwa we aishua kana we tamundu ndakwata mwana wako mana mukamba atia kindu kimwe nisi one thing I know wasegwa one thing I know is statement ya mukamba asya ndumwe nisi mama mwiyo ndumwe nisi so kila cha either geasi pe point waeta asya muse ni muku so ndi mana muse mwe atwa iwe mwitu munini atwa wa muse muku kana icha uchaendeye lakini geasi ndekwaze kibeti kiku asya muse iwe watungie masimbi store anaje mutume watungie manjembe store. Elisa asisya usio ula mekiwe amwa protocol sionde imbrekiwe na amwe binta tathi yani unewe binta mwaka ukite kaseke ikathelu kerundu katonya kwisilo kase kukaku nuko itaba amwe okethwa na mwana na mama ale amwe ye ndukatate okenga muthukumi waku mundu wa Ngai yani kemwita mundu wa Ngai ndukatabyo muthukumi waku mundu muka ubungu ekaungenga. Elisa ndamwe ndina okenga na ndamwe ina ekananu nundu pe mundu wewite Ngai na wasya wango na aithia muthukumi wa Ngai na amunenga numba bandu wikala na muthukumi wa Ngai nake ahamwa kwengenji Yehova Ngai ula umuthukuma ni kwithia Biblia yasya ni kwithia kwa Ngai bati undu utatonyeka. Haleluya. Ni kwithia kwa Ngai bati undu utatonyeka lakini kwandu be maundu matatonyeka na maandiko masya na kibeti chucha itaba na chasya akana na mwana heana. Haleluya. No la mushuta mwana wethia mutumia mume wacho akitembea no kutembea na mwana wake mebamwe amandiko masya muthene mwandu maende na ngetha kalakana kaenda mundani bala peithe na maili mundani ndethe ndisiswa the thingi tazua the aba muingi ndisini sua kana ikila kindu kisasya na shamususu choki. Haleluya. Kana kila mwaitu wesi achasya we ndatonya kwithwa na mwana maybe kana keananga twasike miaka 5 kana miaka 6 kana 10. Amen. Hashima kiuga nesa yitwa kwata mwana ibuthi inetika itwa kwata mwana kai kabitu kabala tutunge tukwila wisitwa akamba penda imoni kwata asiana si akamba itakwata kana kamba ingi itanda imoni ya maeo o akamba meoka no makwato ikulu cha nyunyi. Imagine ndaimoni tubemba ingi kwata undu ni nyumwire ya macha na funny enough nyena boya baikana kakwa kwatwa isindu iso completely ona baika makate mwa musuma alkona akambo kwithia weke betiki kwa kiwa kitwika kikwa asiana mayo kana kena miji 3 miyina na ukikwithia ginoete musuma ubwitwe na kiva na ukanoa nevia
na yukana kaka kwatu uko temu kaumwetwelelo twinabo ai kalelo kuke utwike iko kinywa iko ke. Shut up Satan, you are very stupid, leave us alone. Yani ukethia kano ndukate metwe kaita na kakakuwa meana katemwe ba kenzwe kaumwe kakwate ngalikwenge katemwe yani kakuya kaibinyo kuthia ai no kuthi nyake yumisho na saish ukui wothi yanguku kakwambo kunwa pau mburu anaisi anataka bawa kakwambo kunwa bawa ya nguku kana zungushiwa kuku hivi yani kana keotho cha nguku kana yutili wa baamutwe aingele wa baamutwe kahiti kiwanza kama ya nguku no kwithia nandu makanisa mena basta ni athaidi yani meuta idha uimu na maandiko maiti muikau luchishana nuni kana kuitwa kwa andu awe maandiko maitu hundu maandiko no mesi akamba mwikiko imwandikiwe mwabata no bo wakulukia nyunyi kana muzo andu isibalawi ethe andu isisho mbandikia nga utabia kana othi research huyo bo kwanza wanaimwose watu miwingai nundu andu mesilali maina kikokiu na kana kenethe mundani kazi ya ndadi mutwe ndadi mutwe eta muthukumia mwe akasembia bala benyinya na muthukumia kwa na kana kambiona na kana kambia icha na iya bichabala beinake na nyinya kwata mwana wake onia mwana wake wendo akwete unesha amwikalite baalabi akwete mwana wake aimudhingi dhanja lakini ulabeba wake ku uisamushi wake ulomi na asindu shake lo mtunga anetina wethiona ndukuigwa mama swithingi dhanja mwana amandiko mashakala kana kakua ringane subulondu makendete ringane somdeto yanga ila akaitie kakua etina wakana kaukakua ula mama akua ula mwana na ambata na kimba ambata seasi ambe na asongana ya keli ya katatu haya bikakalaga somba makia mudhuko miwangai na haya akomia mwana kitandani na abingela numba na mama amuasya niendia kula kui mudhuko miwangai ula watu miwelinga yunenga mwana ula waneni ulua mwana huu ndiyo dhika mwana wakoa ndakuatite ndeto kumakanywani wa mondo wangai ombwa kamundu wangai andabye nombwa kanga mwone na mama asemba aendete nengoi amandiko masha enziani Elisha kalaki imani cha kalimeli asishona mundu okite na yangeasi kwa sisha mundu ya ukite ula mundu mukamusineme akulia kwa kwiri wedina na amuya sembo kwa manenake na wako manenake mukulie wi musio muime ni musio mwana ni musio kwaku ni kusio na elange asu asembie ako manenake amukulia mama wi musio amuya ni musio muime ni musio amuya ni musio mwana ni musio amuya ni musio mushi waku be mugwa amuya ibe mugwa mushi waku mwina ngwata niyo amuya ibe ngwata niyo mushi waku kila kindu kisawa amuya ikisawa na makomo kana moka na ngeasi ila mabikie wala be Elisha mamosu ebalucha maoni melisa kwa telisa mao nangeasha yuko mubetangelisa muyeye kananake ngoya ke ina wo na yoba ngainumbidhie yoba ngaida na andabya kana mamoe na dhina lakini undu uyiite ngoya ke ina wo undu wabaluka maoni makwa ngoya ke ina wo nola mama mukolia mudhukumi wangai nyenetia mwana nyendia kuyenduka atate ungenga ndia kuyendukane wikwatyo wo bongo kai mundu ni kuikailoi satani abenwa sindu syake ni satani ukethia mundu lo kumutabia no atungi wone umukenga kaibe bandu dhina ukwata mundu ukethia edukisha ndeto ya ngai ewe ndeto ya ngai yo kengani ukethia asya ndeto ya ngai asyau lakini uti ngai wika mama mukulia na akwitia mwana amuyeye mwana nyendia kuyenduka atate kunenga wikwatyo wo bungu
kibetiki bamwe na kumukia ngai na kumwenda ngai chabikite pandu kiketi kila kana payusyo kana kwacho kikwata mwana na kwacho kuikethi wa mwana na wethi ya mundu na atumwa ni ngai akieni batonyeka chona baitonyeka chendi cha mukulia ndine kuya dukatate ungenga dukane wikwati wa mana pengine mamosi asiete siana nyingi ikwa kana wethi asiana isu siabika sio miaka kabalaka ukabika kaikwa pengine siana itatu siana inya siana itano na maybe mabika bana mume masi atweke osia ya muthanga tweka nenobo wa ku expect mwana ni tuikali utuilie na pengine masi atwanda aptikana tuitha sio athukumia meba na tuimanyanga iti kwenda kwanga itwithwe na kana ici andu imasukuma wa satani mubaka makambia kuona mawiko ma satani takwenda kwanga ukethia wamanzi uya ni woleye ukethia wona atakwenda kwanga indu kathukume ukethia watata ni ministry ni ya emie ukethia wona atakwenda kwanga indu kethia ministry ni ukethia watatie kwenda otwawa ukatwawa ni wambe wakeli wakatatu wakana wakatano ukabanga ti kwenda kwanga yutwawe ukatwana kibeti chambe chakeli chakatatu chakana chakata chala cha mwanza che 10 shonze siendete ukabika bandu ukethia we asia aume tita kwenda kwanga inithwe na kibeti ukethia we mwene utatite nima ukainivesi kukaema ukekia biashara ikaema no kambia kuinjustify mundu mukowa sune asya wakwe yani situation yabikie bandu we ona takwenda kwanga hii we ona ile kuikalau lakini kutia kwenda kwanga hii undu be makau andu maukita makau mebithite ukethia andu isi chanzo cha ukau ukethia be ubobethi na uisilite andu isi no suambieba nukwenda usonga na mbe lakini undu usonga na mbe ndumanya nukwenda kuendea na mbe lakini nduishiwa ile kuikata mwainusu asha na kuyenduka ngenge amandiko masha na Elisha sandata yake nela wosie ilandata yake amunenga anenga muthukumi wake anenga Geasi amwe nendo sembe na ndateno yakwa andateshi Elisha tikwithi ya boasya tikwithi abekalo bosyo ndatani Elisha lakini mundu wa ngai no atumie ngwa yake obosya wau no atumie kiatu kubosya wau yani kindu chonzo tumiano acha saini na kikathukuma undu mumo wa ngai wiyulu waku no wa saini mumo wa ngai kindu ni chochote kile Geasi sandate amwe semba nayo kailile mutweni kwa kamwana kau na Geasi asemba aiya ilila etela wethi yake ubeba hakwate thiano kadithu acheki mwana ucio sandatana wako moka undu enda thukuma muikia Geasi sandatana akomoka indima muthukumi wangayo na atumana mundu mukamusunem amwiye ati tondo yoba ngai wikala thayo na chucha kukitha ndio dia mujozu ndio siokotebo haleluya ewe thiano ndona wazimu siakwa yu utuike ndubika niba no twendie naku Elisha edukizwe ikakugwa ndoni maandiko masha na Elisha umala na matiania Elisha matiania ndataimbe nibikizwe nula musamba maendete makoma naguo okamwikae makukile ikalea kaleo thayuka ikaema muciucui waema ina ka counseling mutwana ucui waema ina atatoboya mundu ucu waema oboa niboyete nganoa wemete uboa Elisha oka abikela nyumba ona ndose landa tadi akailele maandiko masya ambata na evingianizia nekimba undu pekindu mamoi wewie wasya wangai na nenga muthukumi wangai bandu wikala musi kwake amunenga liu yunisha wangai eyonani kwa muthukumi wake mamoni wewie ngai wasya wangai na aumia liu numba nikana thukumi mangai elimekale Elisha na muthukumi wake kuna yoni sathe ya mamo kuathimwa ni ngai na sindu ila satani wa musiye pio kwisokwata maishani make
kindu ila wasiwe ni kananda kakwate ni sathi yake the ukwata. Na Biblia sema Elisa alika na aboya na atulokomoni akomea kamwana kwa boya ewe mwiweka mutia auma ashoka tembea oka kakomea. Biblia asya kadhi muhamadhi mwanza na kaamuka. Haleluya. Kaamuka auma alabu eta mamosu oka muyosa mwana waku mamosu abaluka. Haleluya. Abaluka ingi athaitha Ngai anenebia Ngai akumia Ngai nundu kila chamekieshwa maika akwata mwana ni chabetangwa ni muthukumi wa Ngai. Lakini nake muthukumi wa Ngai aikibetanga Ngai ambie kwitia more resources yake anengane ane muthukumi wa Ngai liu na imunenga ukomo pesiama isyawa ni giving. Haleluya. Pe breakthrough sia maisha pe maupenyo amwe na pe sia maimwa musikwaku itakoneka mubaka isyawe ni umia. Haleluya. Nini si pastor mendo mukenga pastor ndako ukenga kana atesi Ngai na kwithia aswane anu mwisi akwia ethia bekindu kwenda kwa Ngai pe ikindu nindi kumia ni kanenga ya kwikie chama tiwo no pongo tiwo peshindu sikikamana na mboya. Amen. Lakini bei wango ingi utesobikia bate umia peshindu isi awani giving. Haleluya. Na tualika kwa giving vendembo ila free will ila sandaka ukila sio wende to uliko kwa 50 ukumia kanothe ano yumia kano manel no kwithia be undu kwigwa be sweet our free will vetha mbiu. Haleluya. Twambio bikabala vetha mbiu mundu withia wanakau fulani ukukita na kuya mwia ni kumesha ndembo inu ndu waka uwimbe wakwa kana kaungwete ukita. Haleluya. Ana maishilaeli maandiko masi ya maidhi kauni matana ambothi kauni Samueli amba kumomesha ndembo mamba kuwete londu akaumesha mwia ndembo ya Mungu. Haleluya. Yani nindima kuondoka maendete kauni na matana ambothi kauni mayambo mienzembo ya chao ya Mungu. Haleluya. Ni kana muthia wakau maka akilia na makwinuka na Mungu. Amen. Yani imeesi kana mathuku mangai wibona Ngai wibinya na mundu wisi Ngai wake paiki ndu wisi ya kunenga mwia kwa withi ya wanakau ukedwa na madhina fulani ukedwa na challenge fulani. Imagine Ngai ya bangite mushu ukone kwa mwana oila kibetiki kikaungama na kutethesia Elisa edwe na liu na bandu baikala. Imagine siana siya kibetu chuki tuitondu cha tuite sionde siya ikanywani we Elisa. Haleluya. Haleluya. Utonyosa kamulilo kamudhuko miwanga ike ano ukamukuisha. Amen. Ukakakuwa kumitua nishake ukamukuisha. Haleluya. Kila mundu withia wanamuyo muito Yesu Kristo atwaitwe Golgotha. Amen. Akwithishwe mukelanio abikapandwa akakilia akuite akabaluka mwana wa Ngai akabaluka ni uito wa mukelanio nondu wabuitwa akaumiwa na babi kapandu alama mutwaite mukelanio ni makama mutwaite kaivali makamwambe abaluka. Na Biblia ya Asia na be mwana ke weta wa Simeoni mukuleni wa imwi kume Ethiopia was a black man abitite akwatwa na hala asimidwa kwe mukelanio sunewe kwa umanosu akuisha mwia Yesu mukelanio. Haleluya. Mwia Yesu anoiwe ni mukelanio akuiwe Simeoni mukuleni hamutwa ya mubikisha kaibali hawi yabau na Simeoni alikalika. Haleluya. Pai mundu utethia wana muyo muito pai mundu utethia wana muyo muito ya katatu pati mundu onomwe uko saa muyo ukunini anduma umukuisia muyo wake nutu wenye kuthia kilo kwenda atembesa angimethi ama kwenda mundu wa mukuisia muyo uo mutabia ndeto sio muthangasya mbesa ena sio mamlake na mo lakini nuku nindi word of encouragement.
Haleluya. Siane na sho mutumie nake kibetie na cho besa mena sho udhui mena wo lakini ime onindi mundu kumatabia kana mwano wo walikie drunks ini akaseuba nuko nindi kuwa mundu kumwea museu akuosi wakasioka yani ndeto imwiki ya binya kila mundu embade ni ukuite na mabinda maingi mabata maito ngai amandistribute ya okuma itanje ni mandu. Haleluya. Na mama osu mwana wake athayuka na kuma pau musiosu wethi wa thayo na wethi wana mwana nundu mwiyai kila kinasi kila satani una take it advantage na kimwe kituma akilisho twe maukili andu mandunia binya ni kwithia makau maingi tu kita media wa makau maume wendembo kulio omutu Yesu akusumu ikalana siana yake obutinda kwa mundu mwe ona mwana biashara osumu ikane biashara nake ukwiya au twae bandu wase ubwe mukulie baise ubana uamana baise ubana uamana maenda kwa ndo awo mundu ili kumesha biashara ya mundu ngindembo ikuno iyetetwa kwake aishoka ili akumesha kibeti chene ndembo kiemano wa mume na mume ikuno etetwa kwacho aishoka ili dunia no mesine sawa dunia ndienza nao na mudhenyomo Yesu ndaishie ana macheni ni atumanu kuthonokana maki vindu kai miete londo kwenda aishe ana maki vindu ni oi kuthonokana macheni aishe ana maki vindu imashia shamiti fulani ya umya wenze makazi ya mbuya ivakubi na mbuya ejua yani isi mesi kuinterpret situations na times asha india na macheni methi ya makomete londo kwe ana macheni no kwithi akautiu na mabinda maingi ndembo imwe ngainda tuma pasha ekia muiongone akuketha onataka swanio kaku kila tukwasia kumwathikia ngai kwisila wasia wango kila tunene ya mamo ndatabwe ni mume ndatabwe ni Elisa maya discussion mundu ngi yuluo nenga Elisa liu no mwaki ya numba indi kila cha musukumete nula moyo nela wokia kwata mwana ila satani wendio mwikondo mwika mamo atedwa ni beba wangai kuna ndo akiye muthuku mwangaika somba ndo yuka komi kimba bau na ndo dibala uyo mulati amanya aha ula watu myo ninga ikuete either ukiathike kana thayuche. Haleluya. Haleluya. Mama itina wako hata mwana ndendi touch na Elisa. Amen. Elisho na ashoka kwake Kalimeli mama ndendi touch nake iwa manyebe kindu changa ikiende weno umeshoke kala muthuku miwanga baka assignment yanga yethele kana wa mino kwata kibetu nu kanisa nukutethe sio utwana ukacha ka kanisa kauka ivaita wa mino sangi wa wasoma wa mina form 4 university oibanga ibandu bo zembo siako na ilungu siako sie 10 ngauma cha kanisa ni wa standard yeyulu nye nikala Nairobi nikala Mombasa nikala Eldoret kwa na kanisa la wa kweye na wa kala mikia ando maiko sangia ukwithia ona bayende mbo ya kwivika kanisa news ukwithia ona tawi sawa okila cha usiite kusoma ki kubene yao yanabaumbe na cha ubene yao yanabaumbe ndo nindi Elisa ula weiwe ninga ya oneke somo ndo nindi Elisa osu na ndukoka kwake withie muyisene wambie kwa sianga sinjini wese yue satani no we muthuku tisi niwe muthuku ambako kana no itwe atu isi satani ethe haithe wobungu na ethe ya mukengani na ethe ya muthuku na kwethe satani watwikie au satani atwika uneo twika mukengani utapa anointing yobungu no thuku endwa nienda withukishe wo wasio langa yonena na we nakuni wewe pesi ndu imo mutinda amuboyete mutakazumia kwa mboya. Haleluya. Nangai kutumia mundu munini kwiwe na I think muthinyonge no na wetie ba last year 2025 ichambia na tabise mwe na naandika diary ni yakwa na mwe ngwendo the Europe na muno nendo the utaba ni German na baiba ndu nisio na ndiye sikubwa hata one capital city ayo ndia miss
lakini namwingwe ndo thiko na naandika wala mundu andika resolutions na naandika na nambiyo boya na naboya Bwana asifiwe. Na muthenya na koma na muthukumi wa Ngai uthukuma ako twayo bandu meeting na tuilonzo about our friends gisigila cha mukwati chao ambia bishop kengo tabia wewe uko kanjama Nasha amen. Nasha amen. Ulanga yunena na wasya wango. Wasya wambia not enough. Kwa si amen ti enough. Na loko ndavi reverend na ni munene wake ministry na kwa ni bishop. Na alikuwa mubuko. Na sonzembo. Na mwashika hii sandaka. Ndia mwashika hii pesa. Na mwashika hii sandaka. Na onatu yaboya. Asya amen. Nengi uboya munene waku ata. Munene waku no kumyanza no mwe atemoko. Munene waku no kumyanza mbo bala no mwe atemoko ngwathime. Jumutiane yawa wena Ngai. Yai muiwa nana. Muiwe 10 matuko nyana niyo nakwatie visa. Na ina kala kumuyumwe na kwa bingwa meomo mingi pio. Amen. Lakini kila ndola waicho mboya inapoye. Amen. Application ininekie marafiki na inamo, lakini Ngai atumie muthukumi wake eta wa Reverend Sarah niwe Ngai watumie munini wakwa ministry na monenzembo. Lakini ndaimoni satani enda uko mina weze kuya waambitie ndo yakana kaya yake nunga chao vanga kenunga mbui biti ndo yakana kaya yake nunga mbui. Amen. Na yu satani enda uko mina ile okuya ndo amba umyanzembo kwa mundu ki authority monini kwewe. Enzo wa dhima satani okuya endo kamanza mundu munene kwewe. Listen to me. Ona miomo yaku no ibinguwe ni utethesia kana kena miaka 3 no kabingwe miomo yaku. Miomo yaku ni ubingo ikana ke primary. Miomo yaku ni ubingo iku support kana ke secondary school katena sima katethia uketha meno tony. Miomo yaku mwitikiwa mauta wa Ngai no ibingowe ni munjane utekimwe kwa mutethia. Satani ndo minandu amea kilio kila wiki nene na miomo momo na yemio binguka. Yemio binguka no nye ni ngusi. Haleluya. Ni tungilila ni ngusi ya dembo kana giving ni bingwa miomo itabingwa imwe itabingwa wanamboya nzei. Na underline the word no singunena ni the wa careful. Jube mundu utanewa bunasi mboya nzei ukuyuka ngana kanisa ni asi niwe muikengwa baika mundu kange ndiye ka mundu we niwe mukengwa ka mundu kange baka muyai mboya ndivingwa chindu ndukakenga ne chitwane yakwa na shati peshindu itabingwa ni mboya nzei pema binanga yo demand yaikuya bring this. Abalamu mwambilio kilingu che 15. Amen. Aiwe ninga yuka akwata mwana akulia muye ngama nyata kananga akwata mwana wandetenze mbo ya ng'ombe mbui ilondu ibui nesuithe ibui na sindu isunda yethina nasyo shausu ya musikwake na ndesi kana yo point of contact ila wekie kiu iwakwatie saka. Hallelujah. Hallelujah. Mwiya imusumbi munene Ngai usuye tei usuye mumo na wendo. Ngai lotu maandeto yaku ibindani yaku nina utungia mubea. Kila wandu manina kuataniana na maku musumbi wa sumbi na mwiya wa hei kita ngositu pingua ngositu ikiamini iliko situ siango nikana tukewa wasya waku tukakuelewa tukaathika tukaendania naku webuna ndwe motangie boya mboyeti na yakwa yotangie yo tuwa kumunenga Yesu thayo waku ashamu ya Yesu nino kambe waku
nina mbulana isia kwa na mabitio andike ishito akwa ebuguni ya thayo no kinduikiria mwana waku na kuma muthenya u uimbucucia na beba waku beba mutheu na ui waku no inenga binya wa usinda satani na ukilia na ibinya ni mubea Yesu nundu wa umbekea na ni mubea nundu wa undangia sitwani ya Yesu ninaboya amen. Mwinga yula wewe mboya yaku ya muthembosu au kwate kuoko na ikulumililia mumoni wotangio na ikutwa kithembeo ni chake sa ni usuwa vikanenda tose ondatika taile siya kuthimbe wa Ngai mama hu akithukisya kila Ngai wanenie na kengoni yake ndesi we ona no utu ona hata kiko weka cha umundu kwithia wina utu roho safi ila ya kuhakikisha muthukumi wa Ngai itabania buni waya muthukumi wa Ngai aselewa be bandu koma ndesi kana kiu nicho cha tachitwe na kukwata mwana kwake be andu Ngai ukunena namo de facto na be andu Ngai wanena ni anamone samea crusade superstar wendete musponse sponsor crusade Yesu haleluya na yuko ambia umundi kila wachumwa mawachumwa sumembe waitu tio mawachumwele ya o etukothimwe matuko nana 15 ya mawachumwa sume atatu kila wachumwa ni mwiso bayu e program no ingo manzo ndo ikoibwa nienda support ya TV support ya crusade dede shine bike andu makwa ume dede shine bike kwa andu makwa nigwa be uito munene ngoni ya Ngai besi ndo na leo dio nena ni andu makwa mamosi na nienda kila omwe ungwate kuoko painfully sacrificially lakini kila chondeo kumya kiatache moyo umwe munene ukuite atachi batoma munene piu wa ubinye kani tuongelela kila udhiumia cha crusade na kwa budget ya shilingi ngili manana meyela tuendete nayo transportation ya andu na sindu accommodation liu amen kwa imbudget ibwanu na be ndo ngibekwa na yono yumie na shuma bawe ethia ino tonyo usponsor budget yesu yonde ala muingo mwikamba luche Ngai yethe no utethie ukaumia 100,000 50,000 200,000 tafadhali onamba nesu tumabuno kwatisia SMS ethia mwino utethio ka sacrifice ngili meongweli ngili 10 ngili 5 yuni nenete kwandu wonde ngili 3 inya ili ngili 1 maana 5 kuola mubinye ya muno no lote na kindu kwithi ona ndwana silingi 1 upamba no kwata maneli amen onoloto na silingi 1 ukuike ya mwe kwata silingi maneli ni kana crusade he tuthitutethia andu mangai ngo mone ngo cio uthumo kwa uni kwisuba sitwani ya Yesu undethesie ni kana nitwa andu makwa ubomo sio ndike kale ku na kuwa na retire nenuka withebe andu twikalanze ya moto discuss Biblia withe satani anaanganisivyo wisuba ikindu kithuguta wa kwa wenuka musikwenyu kwithebe andu mutindani kwa undienda maiti wetina kwa undienda kila mundu sitwani aje baingu insist be wondo nita support ya TV program baingu mwisuba tafadhali dedesi na crusade yo sio ndenga mu update ya ngamwete yayo inima na nini sine saki idwa crusade ite wandu waneso no wiwa Elia aisha tabia musumbe abu asembe nuke
ningũigua wacia wa mbua nene. Amen. Nakwa ningũigua wacia wa ngetha nene ciĩtwa-inĩ ya Yesu. Na kani muboye mwiyai wendwi Ngai kati wa ngai cionthe na ndwi musumbi wa sumbi nela andu maku ikaila mwiyai ndwiwa yoba muyola unengie ninanela nyekola kuyana maku be waitu be crusade yenzatani be waitu be utabania wimbe waitu be mishia ile kuobohua be siana sia ile kuobohua be mitwano ya ile kuobohua be biashara sia ile kuobohua be generation sia ile kuobohua na mwiyai we wingai na ngayulote sikusindwa ni boya shitwa-inĩ ya Yesu Kristo. Kila mundu ongwithitie muyo umwiyai nayo miyo la makuite ukamakuie uitola mena uo ukatwike uito waku kiyo kila mena cho kikethwa kikiyo chaku mabatala mena makethwa me mabata maku mwiyai ala wau na ni makuite muyo ukamaboshe shitwa-inĩ ya Yesu Kristo na kuona ni abinya waku na otayo waku au mengai kwacha kwa umundi andwa makamanyeka na wenuwe Ngai nuwa wambitie na wandu mako na mwiya tukiboya ni kondo wandu wa anzatani kondo wa mwanzenge kondo wa makani kondo wa kamutisha kondo wa lalambio kondo wa kamutungu kondo wa mwanzilu kanyuni kondo wa kini kondo wa nzeluni yoba ni boya ngayula wiwa na mwiya yulo nene basha waku ukadhono kama wasya onde netia wobosho wandu wa ya kwitu netia wobosho mwiya one division ya nzeluni netia otangio one division ya nzeluni netia kukila kwa division ya nzeluni na kila kishima amadhayu mandu mako na kumatunga netina twachombo angashitwa-inĩ ya Yesu yoba nenebwa yoba taiwa na okikadwa nundu wingai wimwiya iwaitu na itu tuyana maku nina utaya nina ukumia yoba twanengane matuku miongweli na miongweli ala makrusade mbe waku ukatunenga ibindesio withianuni waku mwiya itukitabania ndeto yaku ikaliule ngosi andu maku itwa unenebia na twa uthaitha shitwa-inĩ ya Yesu Kristo asaitwa bayana utunga mubea. Amen. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Netatuose mwanya yu wakumia nzembo situ mbe wa Ngai na ulote na cash uitumia na mbesu iba uskrinine na ulawi na kilungu che 10 ukilia kone wembasha wiki kilungu chako che 10 na mbesu iba 0714 nipo tutuma support itu ya nipo tukumia nzembo situ na support ya crusade ondo nao mubaka Ngai anena tukathika no mpaka tukamwiwa mwiyai nikite yoba atunenge miyo ila tuthi utabania nayo miyo vala yobwa ya ile kwithia ibicha wasya at least comfortably kilomita 10 radius ya kilomita 10 nikanona alama takwata mwanya wa ubika tukamabikisio bome musi. Amen. Vendua angayo itakitwa na wasya wa Ngai kwithia angesuma wasya la masumbikite no ma uimu mwiyai. Baba, nalibariki jina lako kwa nafasi hii. Tunakuja kukuabudu kwa sadaka zetu na fungu za 10. Bariki na mbariki kila mwenye kutoa kwa jina takatifu la Yesu Kristo tunaomba. Amen. Na kila mundu ukawete nzembo cia kuba na tafadhali na ina muthocha crusade Yesu kuma kuya nzeruni Reverend Murigo tafadhali nyenda banitie muno nzeluni mwa ukondethesye bakwitu na thukumimanga ya langi onze pa Philip Kivule ukaitute mondethesya ume angalau mondethesya andu makwa na kuumiwane akina Poso Makau na Mwanzia tukomane hivyo mondethesya andu makwa nikana ona yondwa yakwa experience yo ukito wa Ngai. Amani ya Bwana.
zimefungwa.